clear tu le ngai thatu zongzong te chibai le ve kule September ni somni le pakhat sang ni somni pali ania khovel buaina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu Israel in Lebanon abeina kal zela tuna hian electronic thil reng man theilowin alo mek zela in biak pona le chet velna konga harsan nan tok mek nia soyani Lebanese official te chuan mi somni chuang in nunna an chan to thu soin mi zanga chuang fe chuan hun him lam an pan to ni in an soya an din hun chu aduam lo hle ni an soi zel danin an lir thei mai ba ka anin le lo te an dor le ani zona sang ati theilowa na an tho theilo miawa wangin hebe na hi an tur na hle an ti ani kar lai hol khan Israel chuan Hezbollah ho bein hei hian an ram thenom Palestinian angong na hal hlea inepsa to an ne wangin an boruak aso sang thar le hle ani nam le ram chi le chi in do na le in beina ani miau zela wangin an thom aliana he beina tok tu te jinga nu pakhat kum somni le pangami chuan tuna hian kantan channa na satak zong ani ngei mai ma se hei hian kanin lungrual na aso nge chau sawa kan min mule kan riat thiam dan anga piangin ma kan langal dona kanin pum khatna min kai tho sak zual ani berti in Israel be na hi chan let ngei an tum hel hle ani ni zan Hezbollah ho tu pa Hasan Nasra chuan Lebanon ram pum huapin thu cha soya athu soi hi TV channel sang in an ti chuaka ven himna uluk taka wangin khoya tangin nge thu cha asoi tarlan ani lawani athu cha soi hi Lebanese mi puite chuan an ngai thathup mai ni hetianga thua soilai hian Israel in do thlona ten Beirut khawpui chung boruak niam tak taka an lo thlok kwal vela tukver dar thlang te po anghor hing der the ani an ti ani nimina Israel Air Force in do thlona te chuan an ram marlam ramri hnaya Hezbollah tombuk le Lebanon ram chunga Hezbollah ho te kem te chu voi za chuang bein bom puak ri riat tur anasa le ani Lebanese sarkar chanchin bu National News Agency chuan Israel thlona ten zandar kuan nuwa voi somnga le pani chuang Lebanon ram chung an bom ani atia Israel Defense Force te chuan atulang zelin Hezbollah ho te chu be pui chuin kan be zelang ti in thu chu an siamani Hezbollah ho tu na Hasan Nasrallah chuan Israel thilti dan chu mitam tak tha tumna thilti ania minit ni chung lakin mi sanga tha an tumani Israel hian kongtin renga ramri khamchin red line an pela an thilti man na satakin an munge yang engtika nge enghuna nge engtianga na sain nge ti hemhuna tangin kan soi theilo Israel marlama Israeli te chu thlamuang takin an kir turani lo ti in tun ni chunga pagers le walkie-talkie device puak chiam wanga Hezbollah torna chu an be se lo le rin lo thil ani thute US le EU le khotlangram te thiam na manga Israel te chu na sataka che thei chau ni in an puwa thiam na chang kang tok lo wanga an torna apom thu le pagers le walkie-talkie wanga thina le hliam tam tak be na an tok chu poi an ti thu an soyani hetianga Hasan Nasrallah thu soilai hian Israel jet fighter rual te chu Lebanon ram boruaka an lo thlok kwal velin khawpui riduru na satak ang main an lo thlok rihum reng mai ni Hezbollah ho ten rocket le missile manga Israel marlam an ka fo wangin Israeli singriat don te chu Israel ram chunga vek hlaw le thlabara omin refugee in anoma anin le lo te an tlan siat sanani chung ho te chu Israel sarkar chuan himdam takin mani wang kholama theu thlamuang taka ho turin abuat sai me kani Hasan Nasrallah chuan Israel Defense Northern Command thu soi chu a thlak atihlea Lebanon ram chung ron dai hlek teu kan lo ngak reng chewani ti in Lebanon ram ven him chung changa apathi ral tu thei rual tin en chuan lo lut vai teu in chak lowang eng thil nge lo thleng don a hriat lo history a thil van doi thlak thlenna ani nge yang Israel sarkar atangin message chu thole ni khan kadonga Israel ram chu ron be to su ti hi in ngai poimo lo chuan kan bitumang cheu ti ania Gaza Hamas le West Bengal kanuna Palestinian ho te chu kan thlop tat zelang Israel te be hun chu a hun taka lo thleng mayang ati ani
nikuma October ni sari nu atangin Hezbollah le Israeli ho te chu rulin kamerap se ka chukang ti ni om takin anlo in ral saiton dur thina ni security expert te chuan hetiang boruak wang hian Middle East bial boruak chu athalovin indona nasadak ti chuak thei rengani anti ani Israel ten pagers le walkie-talkie manga Lebanon ramsunga Hezbollah abe chiam na chu Sky News chuan Trojan horse blast ani etin khovel ti tileng vel asiam na sat pha le ani Hezbollah ho te chuan pagers le walkie-talkie wanga anchunga van pui chimang maya chiat na lo thlen dan eng wange tu tenge mo phur tu ti in an chui mek Sky News UK chuan hetianga Hassan Nasrallah an thu asoi hi a ho te Hezbollah in an be se ngai lo thil ni in kum tam tak lu chum ban chum huama ama rinom taka lo zui tu te atilung nur le ang ati ani mani lo ka ama zui tu alaka rinom Hezbollah sipai nuai khatte chu Israel te be turin a fui por chiama ramdang mi te po Zionist sarkar Israel be ya do dal turin asoma kanin ring to kin sipai le ral thuam po kan nga to ka keimani poin kan che theiani ati ani Hassan Nasrallah hian Hezbollah ho te chu February thla khan Israel ten anom na chin an hriat theilo nan security chungchang awangin mobile smartphone changkang manglo turin a hrilani Hassan Nasrallah chuan Israel te chu an thil ti wangin thungrul na le nasataka shem lovin an chuak lowang tia wau chungin ahun le hun turero asoi lawani mase Lebanon le Israel ram ria Hezbollah ho te chuan Israel ram harmon tang Golan heita security post then khat chu rocket som pasari zetin anron ka vebok Reuters news chuan Israel Defense Force te chuan Hezbollah ho ral ven buk som thum le Israel ram kana tura rocket le missile launcher za somnga chuang bun te chu an bom chiat sakani anti ani Yosi Kupar Wasar Israel Defense Research Division ho tu hlui chuan Trojan horse blast wanga ni ni chung leka mi somthum le pasari thina le hliam sang thum om na chu Hezbollah ho ten aman sang takan pe ka ngai ani atia Israel chuan he thil thleng hi anti ani thu anla soi hau lova mase security expert te chuan Israel en thatu Mossad ui sathiam te ti le sul nu ni nge in an ring vekani Yosi Kupar Wasar chuan Hezbollah ho ten chimom taka an thil ti thin te an sim lo chuan tun aya na sazokin an chunga chiat narap thlak a thleng thei ani Hezbollah chuan Israel marlama cheng te ron runin ron ti thai fo su se atibok Yenet News chuan Taiwan based pager goal Apollo model siam chuak tu Budapest Hungary Rama BSc consulting company a ho tu chief executive officer nia soi Italian Hungarian nu kumsom thum le pathuma upa Cristiano Arcidiacono Boni chu Alemania athlak da chu Heile a hian khonge aom reng a hriat love ati BSc consulting office nia soi Budapest khopuya building pakata second floor house number 33 tia soi anwafin fiat chuan Peter putar lamdeu nu pa anlo ni na soi Lebanon rama pager goal Apollo puak chiam chuan ngai ven a hloin then khat chuan BSc consulting chu Hungary rama mu tur om lo an tia media then khateroin Sofia Bulgaria Global Nortal Limited atanga leini in an soibok pager goal Apollo leinan hian sumchet veldan te chui zuania sum chu Hezbollah te kuta alu theinan Bulgaria rama tanga thon luani anti US le EU chuan Hezbollah ho te hi mifir fiak ti in dan pona an nol wangin antan heng rama sum selek na le tranpuina pek thei anilo Bulgaria le Norway rama tangin pager le na sum hi thon lu ni in chui mek zelani soi to thinangin Hezbollah hian pager sanglia tanga sanga vel hi thali kalta vel atangin an leya Bulgaria sarkar chuan supply chains chu eng company nge lo siam ti te chui zuin Sofia khopuya farm pakhat chu endik me kani atia pagers leinan hian pound maktaduai khat point paruk le pound maktaduai khat point bathum pali te chu Bulgaria atangin Hungary a thon lu ania mase pagers ero Bulgaria rama alu lo ti ani
ABC News chuan kumsom panga zet chu Israel te hian Hezbollah beinan ruang manna an lo siam toa supply chains interaction omdan hi hriat ani lova CIA te point hetiang thil hi civilian tan hlawom theia hriain an kalpui lo pejar si Hungary rama siamanga soyania mase Hungary sarkar chuan chutiang reng aum lo ti in ABC News an hrilani ati BSC Consulting Company te hi Israel sipai tenen tho ho na nein an ringani security expert te chuan Budapest Hungary atanga BSC Consulting siam pejar te chu Israel sipai Mossad ten konga lo lam bunin Hezbollah ten hen alo thlen ma in longa phur chu an lo tidang lamanga a device a puakkeh an lo thun ani an ring dewa New York Times le VOA News ero chuan Israel spy ten BSC Consulting mingin electronic device an lo siam chuakanga ti chuan battery tuamna puakkeh thil PETN device nen thlun zomin ral khat atanga ti puathei ani ange anti ve thung VOA chuan pager stem te chu sumdon nan an thala mase atamber chu Israel spy ten Hezbollah beinana an siamani ati Lebanon a kumsang ni le somni pali ni puilai khan tlem te chu phur thlenania mase Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah chuan a ho te chu mobile phone mang uluk turin le Israel intelligence te chui thelo turin low technology pager le walkie-talkie mang turin a shil ti ania tun lai fin na le thiamna asang to lutuka indodan po achangkang toltol ani bermai ome Israel Democratic Institute chuan August thla khan Israel mipui za somruk le pasari zet te chuan Hezbollah be andua za somni le paruk te chuan Lebanon ramchung thlenga Israeli sipai tirlu andua za somni le pakhat eroin Hezbollah che tang zelin atok leka thungrul na phupalak anduani ati Israel hin October ni sari nuwa Gaza Stripa UN le khovel remti na tel lovin Gaza Stripa sipai tirlu tin Hamas helte abea tuna Israel marlama nara hlit omang maya ngai mo takle chimom taka chethin Hamas thlop burtu le Iran thlop Hezbollah Party of God sia Muslim ho te beilea do turin ain buat sai chole ta ni kumsang ni parukhan Hezbollah le Israel te hi ni somthum le pali zet an lo window chiam towa Israel chuan Lebanon khawpui Beirut po abom pha shepa khoram chimbuk omna tlak le chulram fantlak ang leka Lebanon ram chu chua an hre lo thu te an lo soi hial to ani Hezbollah ho te hi paramilitary force angin chak takin Lebanon rama omin Lebanese sarkar point an hlau an nia sipai nuai khat nein anin soi Israel le Hezbollah Lebanon inkar boruak hi British Foreign Minister David Lammy chuan uluk taka an thir reng thu Paris khawpui atangina soya Lebanese PM Najib Makati abiak thu te soin indona lian tham ti chuak lo zonga mala turin angena David Lammy le US Secretary of State Anthony Blinken le Italy Finance le Germany Defense Minister te chuan Middle East boruak an thlir hawani David Lammy chuan Lebanon a British omte chu arang lama Lebanon ram chu asan turin a hriatira ex Twitter a Israel le Hezbollah ho te chu buaina le indona nasajok ti chuak lo turin kangena Israel te chu an khuwa him le thlamuang takin ho sela chutiangin Lebanese ho te po an mani khuwa thewa alom takin omse kaduani atia hetila hian US Defense Secretary Lloyd Austin le State Department thupuang tu Matthew Miller te chuan Israel beiron ani chuan US in achanin athlawang a haudon tian soi Reuters News chuan karle khian US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israel tlo atuma mase ven himna thil wangin le buaina nasazo kemo indona lian tham achuapal hlau wangin athul ni na soya athul chan hi puanzar anilo atibok Iran le Hezbollah ti chuan Israel mi pui te chu cyber attack mangin say goodbye to your loved ones don't worry you will hug them in hell imangai ten he na mang thale ti in soila lungai su shemhuna ilo kuang ko don nia ti in message anthon dar chiama
hetiang a text message si makta doi chuang fe thon dar ni in Israel ram chunga mobile service provider ten andong ti ani Israel National Cyber Directorate chuan hetiang text message si Hebrai tonga siamania rampuma adar na sa hle Israel Home Front Command atanga ti anilo text message si maktadoi nga chuang thon dar ni in Israeli mi puite ti phok lek na le ti chi ai na tura siamani atia Iran le Hezbollah teroin anti ani thu an puang lo thungani tunlai Middle East boruak le Israel ram buai takara Israeli PM Benjamin Netanyahu Israeli Defense Minister Yoav Gallant le Sinbet Security Ho tu Ronan Bar te chu Iran miroi Israeli khwale tuini na nei sumdong mi motimonar askilon khwa chengin ka hlumatuma mase an ruam han na hlotling ma in man chuani motimonar chu meile gas thla khan Turkey atangin Irana azina Israel ram shwai tu te kap hlum turin Iran spy te chuan an lo ruaya April thla khan Israeli le Turkey sumdong tu te chuan mihausa te in sumdon ton an rem tia chumi rem changa la chuan motimonar chu Irana kalin Israel shwai tu te tha an ni na tur an lo soi puya Israel ram ven him na poimo thalak te alak nuwa US dollar singa an peya silai le man ruale sum transfer dan tura an nuwa motimonar chuan US dollar maktadoi khattal pelok turin aphuta ma se an pe mai lova September ni som pakwa khan Sinbet agent ten an man chuak ta ni Turkish le Iranian tenen in lai chin na anei chalhe ni in an soi UN General Assembly in Israel ten Palestinian chen na chuasan turin ati tunlaya UN General Assembly nei mek na niwia ka nilai ni khan UN General Assembly chuan Israel te chu Palestinian te chen na West Bank atanga in thiar filim turin le Israel la karal thuam shrallova komser turin thutluk na asiam ta UN member za som kole bathum zingaram za som ni le pali zet main UN thutluk na hi an pompui thlapa ram som palin an pompui lova ram som li le pathumeroin vote pelovin an ral bang thungani UN General Assembly hi an thutluk na siam foma se UN Security Council remti puina angai thin wangin US chuan abeto thunei na mangin alo paisakin ada zero le china chuti ni lo sila chuan juda ho te chuan ma kho sanga tanga an pi le pu te ram lo lu achin judai ram le samari ram atangin puan thua telin anin thiar chu angai to nge yang West ram zinga po Israel chantu an tlem tel tela kumina ringot po Norway Spain le Sweden ram ten Palestinian independence pompuina an nei to ani European Union member som ni le paruk zinga po Israel tranlova Palestinian chantu an tam to hle Israeli ambassador to UN Denny Dainon chuan UN General Assembly thutlu na siam chu thil za thlak Hamas firifiak te thlop na le mi puiten democracy diktaka an siam Israel ram an do dal na thil ti ani ti in Hamas firifiak ten poisoi lo mi an ruk bo chuatura phu du si lo le dem na siam du lawa an puani Judan ham tuna Silo Bethel Hebron Kiryat Arba le All Jerusalem khopuya chengte chuan an pi le pu Abrahama Isaka le Jacob atelo chen to naram ti in ram danga khosa le chenga anin ngai mi alova ma se heng hun chen khat te hi Palestinian ho te chen na West Bank huam chunga ania UN General Assembly me uchuan juda te chu Palestinian ram atanga in thiar filim turin atitani judai ram le samari rama hian judami nuai nga chuang anom mek Bible lo soilo kangin West ram tam tak Christian rama ngai te ngei poin Israel ram chu an phasan tran meka EU ram chen khata sa khodang zui tu an pem lut chura chung ho chuan vote nei zelin ram shoi tu an lani chove zelanga Israel te thlob lo hun nein hun hununga thil lo thleng tur soilo kangin Israel ram chu an la doron ngei donin alang tani Israel in Lebanon ati tur alhen zel don Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan thu chu siamin Lebanon Hezbollah te chuan hei hi lo se Israel sipai te chuan anti tur an hlen zel dona
tuna indo na mual thar a in tanani kan thil tum lian ber chu kan mi puite thlabara ral tlan te chu an mani khuwa theu him dam taka hotira omtir kan tuma Israel marlama an kir le donani Hezbollah ho te chuan aman an pek tur chu asangin an na hle donani ti in heti lai hian Israel ram chanchin bu N12 news chuan Israel marlama Hezbollah te anti-tank missile ka le drone wangin Israel sipai pahnian thi atiani Al Jazeera news chuan Gaza Strip October ni sari nuwa tanga Israel in Hamas be pui chua indona kalpui meka Palestinian singli sang khat zani som sari le panni an thia liam singkua sanga zanga somnga le pakhat anom to atia siat thewangin October ni sari khan Hamas ho ten tharum le poi khoina nei chiamin Israeli sang khat zani chuang thatin mi zani somnga an ruboba tuna mi za chuang chu lei nuai ver tanela an na shrengani Russia new air defense S-500 NATO ne theina tur aniam le tunlai hian Ukraine muala Russia le NATO anin do anibera Russia chuan Ukraine adawangin langma se NATO hian Russia be na Ukraine amang ang lekzo kani Ukraine a hian US mi te UK sipai volunteer nge mozatin Russia hi an be ve renga official angin NATO chuan an sipai te la thon lut lo ma se volunteer ang zonga lut nge mozat anom ve renga ral thuam le sum tam tak NATO hian Ukraine hi aperui ri reng bokani Russia chuan khotlangram le USA ten Ukraine ral thuam le poisa manga an pui renga wang hian Putin apo alom lo lea tunhai mai khan North Korea atloa North Korea nen hian inrem na thodun na mutual defense pact an ziaka Putin a chuan khothlang le USA ten Ukraine chu ral thuam le poisa manga an vur zel chuan North Korea chu ral thuam hlawm tak tak an pek ve to tur thua soi chuak hial ani kha tin South Korea in Ukraine pui atuma wangin Putin a chuan South Korea chu awau ngala Ukraine in pui ve ani chuan in tiswal leang ti na wawani in dawari tultula toblam ain zual lam apan chhozela Ukraine hian fui portu le support tu ani thaboka tlom emo in dauti to phi adu lo tu zoka atang ma to zoka heti lai hian Russia chu khothangram ten kongeng kimin an shek bet ve mek bokani USA chuan aral thuam pek te Russia ram chunga ka nan man arem ti to Russia po USA na ya warship le submarine te achom nai ve boka hanen mai chuan in do hi atop si don lo ni in alang World War III hi NATO zok hian an chou chuak mayang ti a hlom talek leke Russia hian aral thuam nei that le chuan man mia lo ala nei nuala chutiang te chuna kina manatan a khek nge hriat anilova NATO nen anin do tatak takani poa Russia in nga na lian tak tur Air Defense Advanced Surface to Air Missile System the S-500 Prometheus si han bel chiang deuh tiang NATO ral thuam hlawm tak tak manga Ukraine in Russia abe huna chuan Russia hian aral thuam thar le hlawm zet mai S-500 Prometheus mang hian nena achan thei ain ring lea S-500 hi almas anti kut chuakania mel material thuam changkang tak tak 5th generation aircraft le low orbit satellite te lo bitum thei turani base ain man mai turin an pe har dewa tun kum sang ni som ni pali kum top lam hi chuan first batch man turin an chop chuak tura anin nga ya nakum sang ni som ni panga atam jok man turin an chop chuat to anin ring ani S-500 hian kilometer zarukami target chu thellovin afu chat thei tura ngai ania Russia hian Turkey le China pek ve atum nge Russia chuan S-500 mang hian Ukraine in do na chu thlak danglam thei anin ring lea Russia air defense lam na satakin athuam chak an ring ani S-500 hi Moscow chuan NATO be na emo Ukraine in NATO ral thuam tha manga abe na lagata in venna thaber tura angai zingami ania aminga po 5th generation killer ti an vuani Russia chuan heral thuam hi chini in andong don ti asoya long range air defense missile system le anti missile defense complex angin
Ukrainian force ten America siam F-16 fighting Falcon an man to dona wangin S-500 hi hetiang lokap thlatur hian athatokin an ring hle Russia hian S-300 po khothlang le US te ral thuam tha fourth generation fighter jet te kap thlaturin alo siam chuak to a chumi hnuwa aya tha le lawom zok S-400 asiam chuak le a tuna S-500 missile fifth generation killer le low orbit satellite ka chiat na turan siam chuak le ta ni S-500 anti-ballistic missile chini zinga pakhat hian 40N6M long range missile akap chuak theya chu chuan kilometer zali chin a melma te alo kap theya pakhat jok chuan 77N6 series interceptor kap chuakin chu chuan kilometer zaruk chin a melma te akap theya ni S-500 system hi battery khatzela radar palia manga the 91N6EM S-band acquisition radar 96L6 TSPC band acquisition radar 7066 multi-mode engagement radar le 77T6 anti-ballistic missile engagement radar te ania he radar mang hian S-500 hian melma te ballistic missile le airborne target te kilometer sang ni le zariat ami te chu alo detect zung thei do na ni Russia hian an hypersonic missile the KH-47 M2 kinjal speed match soma chaka thlok thei conventional le nuclear warhead phur thei bok NATO in aminga dadagar tia an lo wa chu S-500 chi hian akap thei tin an soi the kinjal po hi Russia ral thuam hlom le thabik an laman lo ani S-500 hian melma te missile emo fighter te chu hlataka anom lain alo the thei thin don tina nia kilometer zaruka hla a anom lai point alo kap thei don tina ni S-500 hi manur changkang berbera thuam ani to wangin advanced radar technology le command and control capabilities ani ko wangin melma te thlona steel fighter emo steel bomber emo ballistic missile po ni se alo ditekin annu alo chui char thei dona voi khata target tam tak aberual thei dona ni Ukraine in dona hi toplam aya zuallam apan zel chuan S-500 hi Russia hian aman huna thleng ngei dona Russia in asoyang taka hlom le turu hi ani tak vai chuan Russia chan ati thachau thei tura ngai ani baka Ukraine ral thuam changkang le tharlam berber te tan po buaina nasatak athen thei tura ngai ani Middle East tulu ka tanga ante nge kan thelova Bible ram le a chevel ram khovel laibu eden huanom na ditur le Bible record dana mishing ma saber adama le evi tetual le na nian soi vai vudlal na zol nei in lar hnem na ber sakholian pian hnem na ber leilung hniam na ber le lum na ber mishing in huat na alin na ber indo le thisen chua hnem na ber khonwar tui tam na ber ram hi Middle East antitlat maya mak Middle East om chuan Middle West Middle South le Middle North po omom takania ma se om lo khovel lai bu chak lam Middle East ani chuan akhoi lai ber hinge khovel lai bu chu ni tang le aming po maktana chuan henglai mun hi mun maktak zong ani me umai entirnan manlaya Palestina rama shiat kut pha bok tiat leka zau chunga hian social and religious history of the Jews jiak tu SW barona soidan chuan leilung pian mang sikle sa chisang sang somli zet om tlatani Middle East atanga sa khwalo piang tam tak zinga khovel hriat thama poimo pathum Juda sa khwa Christian sa khwa le Muslim sa khwa te hi an to bul kan bi chuan thaler chula tanga lo piang thaler sa khwa ve kan nia thaler chu aronga zanga ina tui renga pailo zana avote mema chuna alume mem thunga alei chu vai bul le lung thil hlir chuna chuan vut dukang veka sa atlang te chu lung khokrok ro le fil sarua ka ding khom an nia chum tui pain akom ser thlata wangin ruwa asur ve ngai lova a hual vel tu tui pui zong zong chu tui al vek ania mun chen khata tuyom na mun sing oma
chu oji santi chu mun te chu achaka piang in an lua achak zo ka piang in an lu hetiang mun kho har ral trina le kol nam lalna thina ne na in kwang kwa renga mun na mun atanga piang sa khwa te chu lui kam sing nuam le thingzar hlia patanga lo piang Hinduism le Buddhism te ne na te khin chuan huai sen le kol song tak vek an ni heng sa khwa pathum te hi chul khat chuak vek an ni na a chung nung zok in chuwa in sual reng an ni Muslim mo sa khwa Islam chu an zinga nau pang ber ni ma se kol song ber chu hel tak bul ber le dik bera in chaldu aphun tu zol nei Muhammeda chu sa kho chul khar tu zol nei nunung bera anda ania aya kumzanga chuang ma a local zol nia an ngai suwa chu an hmangai na mel ma te thlengpua hmangai vek tur thu a zirtir lain ani chuan mel ma te chu tharuma nekral tur le an laka indona thiang hlim puang zel turin a zirtir ve thunga ama nge in kol nam humin ma ashwai bokani abila sa khwa ro thable rumania wangin azui tu te point azia an lana sale tharum le kol nam nen an nora reilo te chungin middle east zong Africa marlam zong le Europe ram chen khat Spain ram thlengin an la tharum bok mangin chu sa khwa chu India rama alot le luta chutatang chuan chaklama ma nor chho zelin Indonesia ram thleng rokin ain zar tamayani sa kho dang tam takaya Islam sa khwa dang lam na le magna chu azui tu Muslim Musulman kan ti bok te chuan an sa kho ni na chu da chung nung bera namanga an nei le man tlat mai chu ani an identity masabera an da fo chu an Muslim ni na ni communism zirtir na chuan azui tu te ni na lak sak veka communist pumhlum thaka siam atumangin Islam sa khwa point azui tu te chu Muslim te nu naw na thuthlung mangin chikhat nam khat le u naw veka siam atumani Muslim ni na chu an nam an identity vanram lu na tura an tiketani pathian pakhat chaw ala rin le adan pek saria zom chu an ti mak mo ania pathian dang le dan dang zak ze tel athiang lo chu wang chuan ani an pui thiam mula hovin secular thuthlung an hnol ni ramchen kata an chet mang han thlir lokila Iran hi Malaya Persia an ti thin kha nia Muslim ramani Polian tak pani Roman Catholic le Protestant ko shana Christian te anin thanang bokin Muslim ho po Polian tak pani Sunni le Shia in anin thena Iran hi Shia an tam na ber ramani kanrambi tur kan lu chilma in an din mun chiat fia thiam nan Sunni le Shia pola Muslim ho an ron in shandan tlem soya thang Juniriat Edisa zaruk somthum le pahni a zol nei Muhammeda athi khan aho te shwai tu tur thlan thua ngai dana phira pol khat chuan sa khwa lu ni na le rorel tulu berni na fomvek governor Arabic tonga khalifa anti chu nei thain an ria an thlang ha reng boka chumi in rel bol dan du pol chuan Sunni anin tia pol ziding bera in ngai le Muslim zinga atam beran ni Paul dangero chuan zol nei Muhammad ta thak tu tur chu ama thal be atanga chuak chung ko kal zel abi kin alai chin nai le puzon ni bok ali thla te atang chuwa thlan tur ni in an nga ya heng ho hian sia anin tia ma se Sunni Paul chuan thunei na an chanta ka wangin sia Paul in shwai tu ta na an thana piang chu an tha sak zela kumedi zaruk samsaria Sunni governor Yazidan al-Ali fapa Husaina tunlai Irakram Karbala khua an shwai tulian atha sak achina pheichuan Sunni le Shia chu ile kel thlun kop ang chi an lo ni ta ni tin Shia ho chuan khovel to pathen ma in shwai tulian le fing imam som pahni lo lang zet turin an ringa an soidan zel chuan imam som pakhat an lo chuak towa ase imam Husaina an tha china le Sunni swalral alen chung chuan som pahni na chu chuak ngam lova labiru ni tura an ring boka a local huna chuan an hmelma swalral zong chu hnein
zalen na filhim le ro rel na dik le fel fai tung dingin ro arelanga chatuan lom na le hlim na a thlentir don ni in an zirtira imam local tura an be sei hi madi mesia antia juda ho be sei mesi ang chi hi ani mai chuda chuan an be sei na sui a in thlungani kumtin hian imam husaina an tha champa sun na chu sia muslim hovin ursun takin an mang thina achung thu an relaya tran ngam lowa an phasan chu na an tia rilruwa anin chirjia entirnan an taksa an hrema thi phungin mani le mani anin hring thin chung huna thinurna no an bun na ber chu athatu khalifa yazita ani protestant pol then khatin roman catholic pop chu setana agent number zaruk somruk le paruk ni tur ang hiala an soi thinangin suni governor yazita chu sual hloma khat setana agent ro pui bra anda ani sia hi Lebanon Iraq Pakistan le India rama po anom Iran rama sia muslim ho hi ne chena rong tak tak tuar thang ram dang muslim ho aya pui thiam ten thu nei na an chalai na sa jok na hun le mesia local tur le aram ro pui din tur an zel din chu sheom tin reng po tuar huama be sei taka an tlum te thirna ani awangin an nam nuna tuar na chan chin an nga hlea tun hnaya kai sra thil le pathian thil na sataka anin pom chilna khovel bengdar hong ke don khopa ringa khabe mul sei sia pui thiam ten secular sarkar anar pakwan khum naramani kumsang khazakwa somni le pakhat khan palavi lal chung kwami riza sa chuan sipai chakna mangin thu nei na ala athi chuan afapa Muhammad Riza sa chuan sang khazakwa somni le pakhat khan lalna chu achom zela kumsang khazakwa somnga pakhat atanga nga thumin kar khan mi puithlan prime minister Muhammad Mossadegh chuan aron lu alana America sumhnar ber Iran rama khonwar tuisiak na zong chu sarkar kuta da atuma wangin American Intelligence Central Intelligence Agency ne na inturwalin Muhammad Riza sa chuan asuat thla alal zom lea chutatang chuan America tanpuin Iran ram chu khotlang ram anga mason le zalen zau thawa siam tumin ma alatani General Mustafa Kemal Atatürk an sangkha zakwa somni pathuma tanga somthum le pariatin kara Turkey ram Muslim dan le khuwa khirna hnuaya hnufual taka tang chu ti luina nen secular policy manga athak dang lam deuh veka wangin Iran lal Muhammad Riza sa point Muslim mai thing hong bua ringin ma se secular policy diktak mangsi in Iran chu ram thar le nam thara siam atum vea chu asangoi zon pui khotlang sarkar lian America Iran leilung hausakna phum ruk khonwar tuya in chom thau ho du thu sam le mumang kimna ania sa khothil reng reng chu thil thing le nufuala soi hnomin khotlang culture zalen zau thau le modern chuan thak tir veka ti chuan zirna sikul zong secular sikula alet linga mai khu lowa minute inlan an khap thin chu li sakin mel thale chia chokcham tu barkha man chu a khap mi azoka jing ni in khwa a en khotlang en turin mi nu te mel le chon no tak tak pa ti mi titlai tu le anril ru ti zau thau tu tur alo lang le ta British soro pui wanglaya anram thar tonna pianga an kiar tui buana missionary ten anzui lu thina khotlang nun zalin aron run na huna pianga Coca-Cola Pepsi Cola film le thule hla zau thau nun zel thel disco le bar in anron zui du thum huma hun reilo te a Iran churam changkang le zale na ngai midili saral thuam nga berle America thian tha le chuan tolol pakhat alo ni tamayani chutiangin terana thu sa le secular thian te chuan hlotling in tima se an pui thiam ho an sa khomhun pui khoma thu tenui ero azalo sa le secular sarkar chu setan sarkar an nga asangoi zon pui le ruang chai che thla khum tua an pu
an ram hau sang na khon var tuya inei thau lung maya America sarkar chu setana pi khoi bera anda ania ti chuan dole turin anin sing samup mup tamaya mase goliatha dobola chakzo ka lang Iran lal le apulit ui chau hlawom savak te le ram chakber America nena tangrual churin na phole ral thuam ringot kengin khom davita chuan engtin nge angam ta kang do tu bol sang sang andin zinga chakber le to khirber chu ruhula al musavi al khomeini hote anni ani hoi hon na hnoya sangkha zakwa somruk le pathum khan Iran sarkar demin kong anzo mup mup maya khomeini chu an mana lungina an khunga akum lea an chua chuan Iran rama tangin an hnot chuaka Turkey a chu tangin Iraka om hnuin France rama akala abe pui thak chuan zung akaya rala tangin sa kho politics thu le hlaling mele ka ta ya chakjok chuan a chem nung zela pui thiam ho chuan mi pui ril ru an min ne tlata wangin sa le lam tang American ho chu Iran atangin anum chuaka ro pui takin ayatollah khomeini chu ne na puan jar nen sangkha zakwa som sari le pakwa khan Iran a lo kira khom chu alua le ta ni alet linga vutui thorbel an soyang main Muhammad Riza sa mumang secular puan jar hnoya Iran ram namkata siam atum chu Islam sakwa puan jar khai pol khabe mul se ho shwaina hnoya alo thleng ta zo ka thunei na lak hnuin Iran chu khothlang secular tur hlaomin afan pak zong zong chu Islam sakho doya nele le tumin le angol ve to te chu thian fai turin ma an la reilo te chungin mi sang sari aya tamin ngong an chan phani tlerol hoglak sakho tura an shai rui an sakho ta na nun directin vanram an kai ngal don ti ring pol an sakho ring lo tu te tha chu pathian lom zong ber ti tu anga in ngai le mishing nun lak sak theina license neya in ngai en tirnan hisbola Party of God pathian pol te chuan silai le taltum kengin khua an fanga sa khua kalzonga nung le khosa an mua piang soi set om lovin an artal top top maini sa din tum Iran le khomeini din tum Iran chu into lo takani Iran rama sa khua helkam na hi Muslim ram zong zong le khovel ram tina thon chuaka secular rongkai sarkar le khotlang reng chu Islam tui thianga ten fai vek chu an policy ania chumiatan chuan tholom po an thon chuang na sale ni nan so chu tianga rin na ngatu te chuan sa kho thula engkim khung an tuma an thula leng lo thil reng chu setana thil veka anda wangin ten fai chu magmo thila an ngai an ma di local na turin hele hi buat sai an dua a local huna engkim fel turin an ring chumi hong chu khovelin atuar me kani ai gupta rama hian atamber muslim ni ma se muslim rambi ka siam lawin secular thuthlung ken ko sham antuma an shuai tulian Gamal Abdel Nazar hun lai atang toa an tuina ber chu an muslim ni na rong humaya arab nam an ni na rong zok chu lek lama an ram den chana arab lal ram din chu ani masi anjinga hian muslim tru engkim chunga sa khoda secular thuthlung no le do pola noma heng ho hian a kha to kin thomak an nei renga chung ho jinga beng chengber chu kumsang khazakwa somni le pariata Hasan al Banadin Jamiat al Ikhon al Muslimin Muslim Brotherhood Gamal Nazaran politik kengha chan akerlai lal faruka paithla ka tumlai le Arab ram zong zong hui khoma Arab lal ram din atum lai chuan Muslim Brotherhood ho hi tlonin lam tanga siama maseri lo tea anin ngei lo ta alal na atanga chu athlak tuma an phia ruk thu Nazaran ashiat chuan an ho tu zong zong aman kho lungina akhung ta vek maya kumsang khazakwa som saria Nazara ran thlak tu sadata point Muslim Brotherhood chu tlon lungoi tumin lungin tang te chu chu abaka sa khomi turu ten thu an chu khapna dan chu ali sakboka
tin Islamic dan Sharia chu ramin shwaina dan poimo bera da alani turzia apuang boka ma se dumde ruang chen po anin ngei man lo Coptic Christian ho chan vo apek tele America nena anin kuang kuareng chu an soi sel na sa eme White House a party poimo an nei tuma America President Ford nena sadada nupui an lam te chu an uire soya Ford athak tu President Carter a hun laya sangkha zakwa somsari le pakwa America palai nuaya remna sawi Israel nena an tan hu phei chuan sa khwale nam melma lian bera da in alaka jihad in do thiang liman puanga sangkha zakwa somria le pakhat khan walau takin an that tu te hi Muslim Brotherhood Paul peng tam tak zinga aturu zual al jihad in tipol an nia he ho tran phung ber pakhat chu abed al salam faras le khabu ziak al farida al gaiba the neglected duty zo tong taka le lin chuan thaba su turti nani asoi ber chu Muslim ho ti tura ruat an ngai tha chu jihad in do na thiang limani chu en tir nai mo te khin na mai ni lovin atak nge ya hlen turani jihad thil tum ber chu an sa khwa do dal tu le mel ma te chu ma chona thisen chuale thi huama dawani Islam dan lova nung le kho sa zong zong chu pathian dan kal tu an nia wangin an laka in do na thiang lim pu na thiang ring lo te le sa khwa phasan tu te do nan atul phat chuan Islam sa khwa ta na do tu si pai te chuan do te mo bum nai mo le tharum le siam an man athiang a thei chuan an then fai tur te bula lo om poi sei lo le khoi ve lo te le nu naw te chu zuwa tum sam tur thaba sut na nu na chana piang lo man chu daireka pial ra lu le chuta din mun sang lu chuani he zirtir na hi turu takani hetiang ngai dan Sunni Muslim mozinga phu chuak ma saber tu chu Pakistan rama Jamaat Islamic Association din tu te zinga khai pa ber Maulana Abu al-Ala Modudi ngai danin ai gopta mi amin ne pakhat chu kumsang kha zakwa paruka piang Said Khutab ani America ale kha zirlain Middle East vela buaina abikin Israel Arab hoin kar thila America sarkar ngai dan le tran mun chu juda ho ku zaijra thlevek ani zia mitnge ya anar kir ma ai gupta ramin America le khothang sarkar tu po zol puan azon pui chu anram le namsa khwata na chimi na kong nai berni na muwa sangkha chakwa somnga chamalam khan le khabu hoi sen tak this religion of Islam ti asia ka chuta chuan khothang ho run na lakata anram le nam chan chuana kongom chun chu ansa khwa Islam zirtir na ang tak nuna kirle ni na ria tin mi thentir tu chu chile kuang le nam thil nilovin sa khwa wang ni berin anga ya sa khwa wanga indona in thareng reng chu thiang vek le indona sang ber chu sual le tha le thutak le do din kara indona ni in angai boka tin setana agent te chuan ai gopta sarkar abu an khwar nget le ni in angai dan hlawom taka wanga lungin rei tak an nga tir nu chuan sangkha zakwa somruk le parukhan kum khuatan me mi in om ta ni ma se midlo angai dan chuan no te a hring hnem ma chung te zinga lar pakhat chu a chanchin tlem kan tar lan tak Faraz khani President Sadata an tha wangin sangkha zakwa somria le pahni khan Faraz chu an khai luma azui tu te chuan martara thi pial rala mun sang lu ngei tura an da ani chu chuani sa kho zirtir na turu a chil tu te buai thlak na chuni khodang an hoi tlat lo an hoi du bok hek lo tharau le ti sa mishing zalen na le chan chuana chu sa khuwa cho omin an ringa an kong dal tu telaka indo na thiang hlim puan an du zel bok adermaya an sa khuwa betu niya an hria te po zu an tum lo chu wangin hun tam taka buaina le thi sen chuana an siama an tun lai faro te mit timim tu chimo Israel politics tong manga chuan zoram chu Mizoram state ti na anilawang bokin
sa khotong manga chuan Israel ram chu Israel state ti na anilo juda mi fir hoben Israel ram an ko tir chu Bible Israel titana chung nung ram tiam irech Israel ani chung mi te chuan tuna Israel state hi secular pola anda World Zionist Organization nor chua secular state ni in an ngaya anda vida thar ne na ro an rel na tur Israel ram tak lo pian na tura ra bi poimo tak ero ni in an pom kongdanga soi chuan Kaisara state ero apiang toa chung nung ram tiam ero ala huap zo lo kan ti theyang hetiang thumol te alanga hian Israel ram le juda ho din mun riat fia thiam na chabi chu awma kan thu buan tur po chu mi bora chuan ain thlungani sakhomi varsa sakholomi juda ho hi atlang puin sakhomi le sakholomi in anin thena sakhomi zinga peng sang sang anumangin sakhomi lo zinga po chi sang sang en tirnan sakwa inga ma ngai lo le uk sak lo pol temo pathian omring lo temo le secular thuthlung chau ring tu temo anoma Israel state in thana an vote tamdana te chuan arampuma sakhomi tamlam chu za a som panga vel chaw an ni ma se an bu ka ritin tu sarkar point mena an thla ngam lo an nam le sakhuwa in chingmit tlat dan atanga te ro chuan judami to pho chu sakhomi vek an ni kumza liam ta sang khazaria samkwale pasari khan Israel ramthar din dan tur ngai tua turin harjela hoi hotin Switzerland khopakha bazela chuan juda palai ho an fuan khoma churam din na tur om chu khovel hun sang sangan dap kuala mase Palestina ram chunga cholo chuan an lung atrual lova an namma ko tang mai chu dom turin World Zionist Organization khovel Zion fa te in som khom pol an din ngala an hu zela chumi pol chu Zionist ti a shiat an lo ni tani an ram din tum chu Bible Israel ram kher ni chuang lo an nam tlu lu na tur an nun phung le khosak zia anga anin rel bol ve na tur secular thuthlunga in ngat Europe ram state te ang ruanga ma duan chuani Manipur state sarkar nampuan zar harzelan an nampuan zar tur a design masak bera po sakhwa symbol manglovin nikhata darkar sari natho intuk naram tur ani zia entirna amangzo kani masi anni ho zinga hian sakhwa le namthil lakop tlat anoma Paul khat judami fir ho Marcus Ruhani emo Mizrahi inti te chuan an ram din tur chu Bible buma saber panga antura dana in thlung sakhwa state ningei tura an ngaya afir Paul dang agudat Israel inti te ro chuan Palestina rama state siam chu tha an te emema mase chumi state chu juda state ani don le don lo thua an buai velo anni chuan Israel ram tak tak chu Jerusalem temple muala temple thar an din le hun lala Davida thar athu thuna chau lo thleng turin an ringa chung thil te chu Mesia local huna aman tungding chau turin an ngai bok judami fir ho chuan Zionist ho chu secular thuthlung vuan sakhwa lo mi pola an khung vekani WZO an din nu kum somnga le pakhata sangkha zakwa somli le pariat khan Zionist ho chuan independent an puanga Israel state chu lo piang tani heram hi secular thuthlung le sakho thuthlung sut pui vuan ko pa ding ani British in Palestina ram sangkha zakwa somni pathuma tanga somli le pasari inkar anoblaya an din Jewish religious code chu an som chawa tunge judami ti fia tu chu sakhwa ko thi ani tlata wangin Israel ram khole tuini theina certificate chu akuta oma an poimo mani tin sakho school zong zong sarkarin ankol sak zelba ka niser le man thu Heile in thila sarkar chuan juda dan za le som sak ain tiam bokani chutiangin chanvo pema se sakhomi fir ho lungero aloi zolo an chanvo don chu jang na dom nang leka an ngai Israel state chu Bible Israel rama siam an duani churam lo thlena tura kongsa tu zinga mi ni in anin ngaya Israel ram tak alo thlena tur kong dal tu nia an thiat ber chu
secular state hi ani aturu zual pol chuan tharum hmanga an secular state chu then fai le thia ve kan dua a then ro chuan tuna an state hi pathian Israel ram tak tak an mesia local huna aron tundin le tura an be se le rin chu alo thlen thuai theina tura kong buat sai tu ni in an ring ve thung he thu tlang au pui ma saber chu Rabbi Abraham Isaac ha Cohen Cook sang khazre somruk panga tanga somthum le panga Palestina rama an Rabbi pui mo tak pakhatani kuka pol mathir Rabbi kuka chuan Zionism chu secular le sakho thlung chopol Zionist ho chu chumi thlung ring tu te chu ni ma se Mesia hova an lua tur ram alo thlenna tura man ruwa tangkai le Rabbi poi mo tuk tu chung nung thuruk meital nung keng tu ni in angaya chu wangin judami fir howin Zionism le Zionist ho an pong nual suat mai chu poi ati ani kuka chu Israel state pian ma kum som bathuma mual lo liam to ma se azir tirna chu afapa Rabbi Jevi Yehuda Cook sangkha zakwa somri le pania thita chuan achom nung zela kum sangkha zakwa somru le pasaria Israel le Arab Indo 6-day war alo thlen khan kuka zir tirna chu mi ten an chatak khuk puitani chumi chuatlang chu kan thlir ri zel do nani kum sangkha zakwa somru le pasari jun ninga tangani som khan an thenom Arab ram Goliatha pathum ai gopta Jordan le Syria tangkopin Israel tleirol Davida chu an dorana chimi na tok mai tura an rin tleirol khan tranpui tu zol chak tak nei ru ang main Goliatha pathum te chu du tokin a chingleta an ram lu azau tak ai gopta tangin sinai thaler le Gaza chua Jordan atangin Palestina ram chung Jordan lui thanglama aram op West Bank zong Jerusalem lui po telin le Syria atangin akhan thaber Galilee tui pui mar lam ruam zong zuk chin tu tlang hlum Golan Heights an ti chu alak sak ta veka Jerusalem Zion tlanga an temple mual Heile an hun thiang hlimber kum rei tak Arab Muslim ho kuta lom to chu an lak le le ni phei chuan phapatlan bo lo kir le apa in mu aniang main chip ver lukhum khumin lungchiat le lom na mit tui nen an shwai tu ben Gurian howin trana bang chu ko in an tong traya ram tiam lo thlengta ang main an ril ruwa khoyani Defense Minister Mosi Dayan meu point voin jet chu sa khomi lo po an sa khomi vek mai ati hialani secular state le asipai manga Bible Israel te tana ram tiam zong deu tho an huanga an khung tak mai kuka zirtirna chu mitam takin an tak rin tani anung zui tu te phei chuan kum sangkha zakwa somruk le pasari hi secular sarkar manga pathian in Israel tan chuana tur ra bi masaber atuk sakna kuma apuang hial rengani hei hi an nam pumpui le anram Israel chu Mesia local na tlaka buat sai thuai atul ziale an sa kwa zirtirna a kirle tula hriatna chu mitam takril ruwa atu ngetani an khingpui Arab Muslim ho line Israel ho chakna bulber chu an sa khwa an din nge wang ni in an ngaya an ni po an sa khwa Islam zirtirna dik taka kirle chu an mel ma te hne na kong om chun ni in an lo in zirtir ve thunga chung ho zinga thom hlawom ber chu atu chu a chan chin kan tar lan tak ai gopta mi Said Khutap ani Islam kong dal tu apiang chung nam le pon lama mi te chu Israel le Juda te telin tharum manga thian fai turin ami te afui ani